Now on the foul. Foul is jersey number 12. Third personal foul and first team foul. Gagawin niya ba yun? Ganit ako. Ayan sa mutas. Number 33. Pilihina si Torio. Torio. Masuk na. Bengkong. Pastudillo. Nah, Kopik TV. Now, foul. Singapur masuk bagus lah. Foul, jersey number 7. Now, first personal foul, second team foul. First two, Torio Lugu. Leon Lugu. Untuk kamu back to Tokyo. Now on a foul jersey number 3, Tokyo. First personal foul and third team foul. Remaining 4 minutes and 20 seconds. Torio. Shoot. Torio, number 91. Bravo. Nakuha na Pilipinas. Pero nabitawan na Juanicio. Senyor Maracata. Ramos. Derek Shoot.
Pasukan Pilipinas. Sumunod. Bersama nama Pak Captain number 1. Eliminated to be second position. Tissue for tissue. That's tissue. Baik, tissue. Nakuha ni Torrio. Pasok Pilipina. Sumunod. Sila Pilipinas. Eliminated 57. Tissue. Pasok Amos di situ. Segundo. And tissue. Segundo. Eliminated 32 seconds. Untuk dari Torrio. Shoot. Second. Time out 267. Remaining 2 minutes and 19 seconds. Mati-hapis mo ka to eh, mati-hapis mo. YouTube. Vlog. YouTube to YouTube. Ay, YouTube po. Sa YouTube. Hindi sa Facebook. Ilan po yung sa YouTube? Ilan po yung subscriber? And shoot. 40 pa lang. Lobo. Ramos. Ramos proceed to shoot. And shoot. Torrio. Nag-line ka talaga rin dito. Pilipina. Segundo. Now the Ramos. 1 minute and 45 seconds. Inyo. Now one foul. Foul jersey number 91. Torrio. First personal foul. First foul. 1 minute and 38 seconds. Ramos. Segundo. And foul Torrio. Pilipina. Torrio. Pilipina. 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 One minute, something. Now 53 seconds.
to Venezuela. 45-7, Vittorio Dia. And the shoot. 35 seconds. 30 seconds. 14 to shoot. Vittorio, 20 seconds. Vittorio, 15 seconds. Dito ko na. Good. Nakuha ng foul. Foul in your team number 12. Last 9 seconds. Stop. Three timeout. Good. 5 seconds. Pre, pagod. Nakalive ko pre yung YouTube. Basta ko dahil nilot ka. Mo kuha ka na ulitin ni Padre Derabi. May sinabuha ka na. Natipagahan nilot ka. Natipagahan. The ball game for second quarter. 2-6-7 ball. Back to Venezuela. Di bangin. Venezuela. So good. About Venezuela. Correo de Venezuela. Vamos. Alam, kalma! Vamos por si Good, Ramos.
Possibility na. Antonio. Jesus. 5-2. Foul Rama. Third personal foul, third team foul. Third, two. Pictures gamay. Sakto ka man ay ano lang ito ano ba pala? Kaya bago po. Kamato. Kamato tangi. Tuwar kinama ko tamong isdipin pero may gusto lang. Saan ka pa din eh? Madalag sao. Now the ball game. 9-7. That is number 1. That is 13-2. Now one foul basket. Foul number 33, Antonio. Third personal foul, first team foul. One shot, good. Dario now on foul. Foul number 3. Nino, second round foul, second team foul. First throw, good. Second throw, good. Last throw, good. Pass, okay. Foul number 14, Coutinho. Coutinho continue pass na foul. Good on Antonio. Dario. Antonio.
2 points. Gregorio. Ability loss for taking the two. Big. 4 minutes and 13 seconds. Inyo ba Fernandez? Now, Mayat sa pre, mayat. Foul your team number 15 of penalty. First two. Dito mo makashootan. Vamos para Nico. Vamos Nico para Dario. Para Nico. Coutinho,
Foul. Foul jersey number 15. Correct. Foul. Diaki. Penalty. Okay na. Zero. Shot! Shot para kay Mikay. Balik ko. Lateral zero. Dito ba sa tama? Segundo, semua kamu. Bahasa Korea. Ini baik sana. Saya teman-teman. Korea and shoot. Bahasa kita. Baik to shoot. Korea. Nino. Timbai sana. Nino. Gol depan dia. Nah, 14-7. Warning, jersey number 14. Nagrasawan na kayo kay. Bubuso rin. Kaya technically kami nagrasawan na kayo. Pagidurong na talaga, pagidurong. Pagidurong na talaga.
Kaya man, Bray. Uptime. Di kayo, mate. Di kayo, mate. Bakir. Lagi second lang ano. Lang. After. Kira ko na. Tapos tata, pre. Yang mau tawar mo ang bibigat sama. Tapos gusto tagalan mo ang ano. Now to the ball goal for third quarter. It's good. Good for ball. Sigado daw yung mga doon. Nabili ko. Sabi mo yung sapatos niya. Si Papa niyo daw may kanta. And to shoot. Yung kakasi na pala. Ano yung kanta niya sa kanya? Foul number 13. First foul number 13. Norio. And to shoot. They go to the wrong side of the Coach, dinilay ko sa mga kasi masilang. Oh! Yan, dapat pinapalitan. Hey! Ulo pa naman tayo ng Bakit ba? Nakikisama sa Sonbon! Ay, Sonbon! Argentina for 8 to 2.
Global. Take on. They're on Bakit oblig yan? Now on a foul jersey number 3, Dia. First from foul, warning for penalty. For Dia, foul jersey number 13, Silas. First from foul, penalty. First blue. And 40, 50 seconds penalty. Jersey number 18. First down foul, second speed. Time out. Ay, dati pinagmamalaki box! Nabarag na talaga agad, nabarag. Sinlolo niya.
Ito may cross. Ito na Britain. Wow! Nakasali na naman! Mario. Sila. Dia beli bola. So, sila. Pilih satu menang. Your first personal foul. Running program later. 14 seconds. 11, dia out. Rambut. Rambut out. Kita Victoria. Victoria. Ang tahimik niya, Sambon. Bakit hindi nila pinapasok dito? Pinapasok bangko na siyang kita! Ipasok niyo naman! Sayang yung sapatos niya!
Tuna! Mahuli. Kuya, Dok! Hoy, pasok na naman si Dok! Kawawa naman! Referee lang! Bangko! Ang dami na nila. Si Kuya pinasok. Five to two. Lego. Awal Lego. Antonio. Awal Antonio. Pasok ka! Angal na angal na oh. Alumay pa. Seberapa dia ini last 7 seconds. Official score. Tapi Carport, numero 4. Ay, yung nag-lyric ko gabi oh. Yung naka-pin. Yung strike. Naka-strike din. Kung papalanin ang score, ilan ang kapitalo. Kaya pag nanalo ang coaching pa rin, may
Pilipinas, Totorio, pero nakakuha na ito. Tuna. Pilipinas, kumuha na ito. Tuna. Ang galing! Oh, galing na! Ay, 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 ay! Ayun, ba't sa kanila? Huwag ka nagyabang kasi hindi pa pinasok si Doc! Ipasok niyo naman! Galing mo, Corpus. Cross.
Dia foul lagi. Siniranan ko yung sapatos ng balo. Sapatos. First foul by the Cardinals. Araw ko mag-iigo. Hilak na ng lamang kanina. Foul jersey number 1. Warning for graduation. Coordination 58 seconds. Personal rule. Si Kuya Pun. Hindi makashoot eh. Lugo, abandonada. Bajo Niño. Niño. Niño, wala naman si Niño. Buwala naman kami natin. Buwala kami. Buwaya. Buwala naman na. Ginayanan. Totorio. Labuan natin. Na, di klabo. Di klabo pa lang dyan. Di klabo. Na? Na? Bata? YouTube mo lang ito eh. Ilang minuto pa?
Tatlo? Tatlo? First goal, Sugu. From Soto. Dito out kasi Muli 59 seconds. Foul. Foul jersey number 33, Torrio. Pushing foul. Third foul, marking for penalty. Foul jersey number 18. Second personal foul, third team foul. 2 minutes, 14 seconds. First goal, Sugu. Andun na tumatot na, original. Look, pasok ka. Wow. Second personal foul, Torrio, watching for penalty. Then, wala na. Double.
Felicidades. Atitude. Bago Cruz. Inside this number 5. May stepping. Number 8 Cruz. Ramos. Nakita ko man eh. Time to shoot. Zulu from Solo. Felicidades. Bago Gazet. Ramos. Buang kaya Jo. Ano yung mag-impress? Last 46 seconds. Wala na akong timeout. Walang sagot. Press ka lang, pre. Press ka lang, pre. Press ka lang. Ang tutulo nito. Penalty call for association of your third team foul. Kulang sila o isa. 36 seconds. Champion ng Suncor. Ako daw. Champion ng Suncor. Malapit na. Pasok nila sa pisa. Pilipinas. Foul. Penalty. English? 30 seconds. Now,
Rosario. First two. Dudok, dudok. Dudok. Pasok nila sa ankle daw! Foul Argentina. It is third to foul. Warning for penalty. Sayang yung umaga sa mahal. First two. Foul. Jersey number 16. The first personal foul. Penalty. 21 seconds. Ang klase hindi sumasama sa softball! Ay, hindi nila pinasok ito! Bago nagtanggal naman, nagkain, hindi, demands ka lang.